Hvala lijepa i zadnja replika je uvaženog zastupnika Ivana Pernara, izvolite. Poštovani, gospodin Ćorić kad je spomenuo HDZ i borbu protiv korupcije u jednoj rečenici, jednostavno osjetio sam da pokušava stvoriti privid da se oni bore protiv korupcije, ali jasno je da su oni najveći generator korupcije, a na kraju krajeva i vi ste, gospodine Reiner, svojedobno rekli da svakog dana svjedočimo primjerima korupcije upravo iz redova HDZ-a. I mislim da ove izmjene zakona neće smanjiti korupciju u vašoj stranci, naprotiv, sud je srušio iz formalno pravnih razloga presudu protiv vas kao zločinačke organizacije i smatram da je to žalosno i vi zapravo kontrolirate sve razine vlasti i sve što nama preostaje je ukazati na to. Hvala vam. Kao prvo, izrekli ste jednu laž. Doslovno ću reći laž, ja nikad nisam rekao da o korupciji u HDZ-u. Jeste, gospodine, u emisiji na Hrvatskom radiju imamo je, možemo je na YouTube-u. Molim vas, sjednite se i ne odgovarajte mi. Dakle, izrekli ste laž, ponavljam. Govoriti. Pa na kraju svakoga dana svjedočimo raznim aferama korupcije upravo sa strane HDZ-a.